Bonjour mes élèves. Ouvrez à la page 46, chapitre 4, PowerPoint, leçon 2. Objectif de la leçon. Découvrir la barre des outils de PowerPoint. C'est la barre des outils du PowerPoint. Puis insérer un texte sur une diapositive. بدنا ندخل texte بالديابوزيتيف على الديابوزيتيف. déjà insérer un texte. قبل نحن دخلنا texte هون واشتغلنا على الفيديو اللي اشتغلناه سابقا. puis la barre d'outils. Explorez vos connaissances. Donnez la signification de chaque bouton. بدنا نعطي شرح لكل بوتون موجود عندنا ال 1 2 3 etc. 1 save يعني enregistrer تحفيظ. 2 endo ok 3 rideau. 4 ici changer la forme de l'écriture بدنا نغير شكل الخط. 5 changer la taille de l'écriture بدنا نغير حجم الخط كبير أو صغير. 6 agrandir la taille de l'écriture بدنا نكبر الخط. 7 j'écris 7 paste c'est-à-dire coller لصق يعني أنا بعمل copy paste بنسخ وبلصق. 8 هي الكات كوبي قط يعني بدي أنا أقطع أو أمحي شي بعمله سيليكشن بعدين بنعمل كليك على بوتون كات comme ça couper. 9 هي bold gras بوتون bold gras كبير خط كبير تخين منه كبير تخين ضخم. puis italique مفروض نكون اخدين نحنا بالإبتروا. souligner 11 souligner تحته خط يعني première étape sélection une phrase ou un paragraphe puis clique sur U pour souligner. 12 changer la couleur de l'écriture غير لون الإكريتير changer la couleur de l'écriture. puis 13 aligne à gauche pour écrire à gauche. 14 aligne au centre comme les titres aligne au centre comme titre. إذا نحن بدنا نكتب التيتر بوسط الصفحة أول شي بعمل له سيليكسيون للتيتر وبعمل كليك على 14. puis 15 aligne à droite لما بالكن يا مدام aligne à droite clique sur cet bouton. إذا بدنا نكتب en arabe بكبس على هيدا البوتون وهي هون وهون pour changer le curseur حتى غير la ligne de curseur بصير عنا هون على الإكران. اوكي مدام هلا بدي اياه منكم تنقلوا لي هول ونرجع نعيدهم عدة مرات وهيك بكون خلصنا درسنا. au revoir.